سروک وزیر برای ترکیه و سروک پارتیا پاشروج احمد داوطوغلو بارمانجا بشتاری کرنا یکم کنگره ریخستن پارتیا خود روژا شمی سردان باجار اله باکوری کردستان کرو لبالا فرخانه اله جالی ریخستن پارتیا خود هات پیشوازی کرن. د کنگره د سروک ریخستن پارتیا پاشروج اله به زمان کردی پیشوازی لداوطوغلو آماده بوین کنگره کرو بالکشان سروی که اوه وی زنجیر بشکنن یا لدو خلکی هاتیه داین و اوه کار جبو آشتی و براتیه بکن. برای اوزانه بنگو او چقا ما بترسینن دلما حوقا بیتر اوه هز بگره و امه حوقا بیتر جوش بستینن و امه ورنه بی اقتداره امه صوم بدن ظلمه امه واکلب چا بشکنن أما واكلب شيء لدفع خلكي خستنا أما واكلب شيء القلمي خلكي خستنا أما واكلب شابشكنن وأما بيجن يا عاشتي يا براتي روج باش سرسرا سرچوا داوطوغلو به زمان کردی سلاو ل آماده بوین کنگره کرو د گوتاره ده بتندی پککه و دولت رخنه کرن او به چاره سر کرنه پرسا کردی ل ترکیه تومت بار کرن. Bir taraftan PKK terörü, diğer taraftan bu terörden... Jaliyeke ve teröra PKK, jaliyeke din ve evin be mefawirgirtin ji vê terörê dirêjiyê bihabûna xwe didin. Jiyaneke şikûmendaneya mirovane bi wan bi rewa nabînin. Birayên qedirgiran, ew naxwazin di vî welatî da aramî, geşepêdan û dadperwerî serwer be. Ew naxwazin di vî welatî da wekevî, şefafiyet û mafên mirovan bên dabîn kirin. Razamendin bi manava Tirkiye di nava bazneyeke daxistî da کو به در دور خدا بزفره دنوا پاشمایی انوان پرزگیرکن ده صدای در بازبوی دامانه جبر کو تنه دکارن وی دمی درجی به ده صلاتن خو بدن. Dışlayıcı sloganların yazıldığı bir Türkiye var bugün maalesef. سروک پارتیا پاشروج د دربار پرساناسنامه کردان در راگهاند نابد ترکیه ولاتک به کو گوتوبیجن صدای در بازبوی د دربار پرساناسنامه و ماف و آزادیان ده بردوام به و تکل جیکر کو لدجی جداکاریه. Rabbimizin bahşettiği hakları ifade etmek, Kürt olmak, Kürtçe konuşmak... Amajadan bi wan mafên Xwedê ji me re dane. Kurd bûn, axiftin bi Kurdî bûne meseleyeke mezin. Bawayekê ji ber vê ji min ragotin Serokwezîr keseke nerehet bûn. Di derbasbûyî de me ev dîtiye, niha jî dibêjim ewên ku nerehet dibûn bi wêyekê li dervey welat bi zimanê İngilîzî yan jî zimaneke biyanî ji min re digotin Serokwezîr. Dema ku bi zimanê Resaniyê vê axê bi Kurdî dibêjin serok bûçî nerehet dibin. Kürt meselesi داوطوغلو هر وها دانینا قیومان لسر شارداریان جالی حکومت و رخنه کرو تکس کر کو وان رفورم اداره خواجهی خصیه کارنامه پارتیا خوا. پارتیا پاشروج جبو بشتاری کرنا ده هلبجارتن گشتین ترکیه ده کار جبو تمام کرنا مرجم بشتاری بونک دیکه. برای انجام دانا کنگره ریخستن خال پارزگهین ترکیه و باکوری کردستانه دو خوازه دمه ها ایلونا ای سال ده کنگره که گشتیجی انجام بده.